Pagi ni hujan, jalan basah, langit memang gelap gila. The kind of weather that usually makes you want to stay in bed a bit little longer. But not today. I'm on my way untuk pergi kerja. But I can feel this energy. Bukan sebabnya hari ni hari Jumaat, tapi ada something waiting for me at the end of the day, and I've been looking forward for it for a while. So, biar hujan turun, biar awan ni nampak gelap gila, biar jalan jam, nothing going to stop me. And plus, it's Friday, and today I'm ending it with something that I've been looking forward to. Daripada aku dekat rumah pagi-pagi sampailah dekat office, sampailah aku pergi ke DJI shop tadi, aku memang tak senang duduk. Sebabnya it's all because of this. It's finally here. So few months ago I've sold out my previous drone, which is the DJI Mini 3 Pro, and I actually nak simpan duit untuk dapatkan the latest DJI Mini 5 Pro. But recently I had a chance to have this drone, and the thing is, aku adalah antara orang yang terawal untuk miliki this drone, and this is a DJI Neo 2. Drone DJI Neo 2 ni adalah satu drone yang lebih kecil daripada DJI Mini, dan this is the second version of the drone lineup. Untuk hari ni, I just want to do an unboxing with you guys. As you can see, box ni belum lagi aku unbox, belum buka lagi. Drone ni comes in 3 version. Satu drone sahaja, the second one is the RC remote, and the third one is this one, drone, goggles dan a joystick. Lama gila aku tak buat unboxing, so this knife is not been used for quite some time. Easy. Let's see what's inside of the drones. First things to see is the drone. Ini adalah drone-nya. So if you bought the Flymore combo, dekat belakang drone tu ada antena. Antena ni actually boleh cabut. Aku tak tahu macam nak cabut. Kejap lagi kita tengok. So this is a drone with the size of my palm. Nampak tu, besar tu je. Satu tangan still boleh pegang drone ni. Nampak betapa kecil dia, form factor dia. So for the past drones, sebelum ni, semua drone aku menggunakan RC controller. Maknanya sama ada remote disambungkan dengan phone, ataupun remote tu ada dia punya monitor sendiri. But this time I decide I want to go into FPV style. So bagi aku this is a good start. This is the drone. Aku tak pernah beli drone Neo yang pertama, tapi aku tengok dekat DJI Center, beza dia yang terbaru dia ada satu, dan actually ada 2 sensor, depan, atas dan bawah. Untuk versi kedua ni dia ada antena dekat bahagian belakang. Kali ni dia punya bateri adalah dekat atas. Macam ni kita buka. Tak buka macam mana. So in the box kita ada drone. I think there's something in here. Kita tengok. Dia bagi dia punya kipas, dan ini adalah dia punya remote. Okay, remote untuk drone ni dia betul-betul fit my hand. Senang untuk tekan, senang untuk control. See?
Aku rasa tak kisah pun sama ada kau left-handed atau right-handed. As the time kita train with it, we should get familiar it's either left-handed or right-handed. Tak ada masalah. Oh, terperasan. Dia bagi tali aku rasa adalah untuk this joystick. Okay, sebabkan ini adalah Flymore combo, jadi dia bekalkan lagi dengan 2 biji bateri dan pengecas. The size of it is quite small. See, this is the battery yang ada dekat drone, dan ini adalah bateri tambahan yang diberikan. And of course, dia berikan satu set USB Type-C punya kabel. And the last one, it's the goggle itself. Okay, sekejap kita buka ni. So dalam goggle ni ada lens protector. So let's remove this. And that's it. Ini adalah kali pertama aku hands on the goggle. Depan dia ni adalah the screen, and the back side is the battery pack. Sebab dia rasa berat sedikit berbanding bahagian hadapan. Spek aku actually muat-muat je kat dalam tu. So nanti aku akan nampak macam ni lah. Oh, just nice. So there's a mechanism at the back of the goggles untuk kita ketatkan. It's snug well in my eyes. I decide that this video I should separate it in the few episode. Maknanya malam ni aku cuma buat unboxing untuk you guys, so you guys can see apa beza dia, the Flymore combo and the single drone punya set. So Flymore combo akan dapat all the extra things, and especially this antenna. Antenna ni penting sebabnya kalau nak terbang lebih jauh daripada 50 meter, you have to have this antenna, tiny antenna. Kalau kau tengok kat sini, there's a screw, so you have to use the screw to open it. Tapi aku rasa nampak cool lah bila ada antenna kat belakang ni. Tapi kena berhati-hati sikit lah, antenna ni actually tak boleh nak ditutup, dia fix it like that. Let's see the camera lens itself, and that's the lens. DJI Neo 2 kali ni is running a 1.25 CMOS sensor. Bigger sensor means more light and better details, especially bayangkan waktu sunrise, sunset and low light. Then the lens, yang ini adalah ultra wide, currently lebih kurang dalam 13mm. Even though aperture dia is 2.8, aku rasa dia still boleh handle low light dengan baik. Kalau aku tengok daripada dia punya manual, bateri ni, sebiji bateri boleh bertahan lebih kurang 16 minit. 16 minit jika drone tu dipasang dengan propeller. Kalau buka propeller ni, drone ni boleh dikatakan mampu terbang selama 19 minit. Tapi bila kita dah terbang in the real scenario, faktor angin, faktor lokasi ni akan mempengaruhi the battery life. So this is the conclusion of my first impression on this drone. This is the first time aku dapat drone with a goggles. Jadi bagi aku, drone kali ni sangatlah solid. Compared to the previous Neo, yang ini nampak lebih proper, nampak lebih solid. And the thing is, with this drone, you finally can fly indoor. Somehow, it feels reliable. Sebab sebelum ni aku dah tengok Bro Khairul from the DJI Penang, dia demo, using the demo set for me, dia tunjukkan the capability of this drone, which is way better than the previous version. Okay, next video kita akan test this in the real world, especially when you fly in Penang. Inilah Penang sekarang ni musim hujan, jadi obviously angin sangat kuat, so kita akan dapat tengok the capability of this drone, especially when we fly outdoor. So apa pendapat korang tentang drone Neo 2 kali ni? Komen test apa yang korang nak tengok. Aku akan share with you guys in upcoming vlog. Okay, apapun, see you in the next vlog. Thank you for watching. Sebenarnya aku bukan tak mau fly, tapi tengoklah bila dah link ke nak update pula. Jadi aku rasa sampai sini sajalah vlog dia. Besok kita sambung balik. Okay, bye guys. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi. Dah habis.